micro aquí os de Majúa para que digan que se escoite ben cando van a estar aquí actuando. Compañeiro da Perilla, deixanos por falante, así que
que o día 11 de abril, se queredes, vémonos aquí novamente no Festival Forum Folk. Nada, agradamos vermos a todos aquí no Tureiro. Ben, pois damos por rematado esta festa, porque as festas duran o que os festeiros queren que duren, vale? O sea que nos vemos na seguinte festa, na seguinte foliada, no Antroido, e simplemente que pido que marchedes de aquí e ide por aí cos vosos disfraces, os bares a gastar. Ata a próxima, moitas gracias.